Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket naggapo. Ken ipagayam Maricar adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nagbalinak nga instant mother iti dua nga ubing. Gapo iti aramid ti kabsat ko. No apay, isuman ti inak isalaysay. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Maricar. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Maricar, nagsweldo kay samat ton. Saan ka di? Wan manang, Bumuludak man nga rot iti oray 5,000. pangaramatam. O sarag nga apan agsapol iti panggedak. Ay, nagboring ti adalatan dito'y balay nga agawir iti agmalmalam. Kat, asino nga iti mangkita iti anak mo? Kinasarita ko ni tatang, kat imanugot. Alan pautangan na kun iti kwarta. Tatang, okay kayo laang, ada kayo ti mga wir iti kaanakak. Kabayatan nga agtrabaho ni Manang. Ayos laeng anak. Sa nabalay ta nasingpet may mabalin ko nga itugot iti papanak. Sigurado kayo, tatang? Wen. Sige nga, Rod. Mayat matkit di ati plano ni Manang. Ewan na. Gusto mo't kid din numanggay tapno sana mang namnama iti mait ited ken kuana. Wan matkit di, tatang. Anya ti ilot-luto yo, tatang. Tay man paborito adalem ti manaw. Ay, wow! Ay na, kaslapay kit di mabisin akong tatang. Mabayag pa yata kay sasaang kaw. Nge. Inak pa kitaan ni Juni iji kwartaw. Iksaktun tointun malutaw, ah? Kat, adamot ni Manang amang kita. Hawampay nga raud. Anya, ni, kat no malaman. Unay matanday ta apa nagsapol iti trabaho, tauray la marabyan. Ay, jak amoy iti kabsat mo. Saan samot at trabaho tinapan na sinapol, tatang? Saan mo nga ta? Alatay nakitaan ti ka nakam. Inawagam ni Manang mo no sa dino ti ayan naan. Wan, tatang. Bigat to kanun nga agawid. Pagturugan na ngay. Maturog ka no iti ayan ti barkada na, akadwa na anapan nagsapol iti sumrakanda at trabaho. Nalipatanan sa mga ada-anak na nga agur-uray ken kuana. Nalipatan na nga taa. Ay, naglukon. Ay, awagan man, takasaok. Bayan yun, tatang. Ay, saan? Agruam na itakabsat mo. Awagan mo. Kunak man no saan ka manan nga agawid, Manang? Iti anya ko maaga po asa anak nga agawid. Kat imbagak mo't nga ita nga agawid. Kat, kumusta nga iti papanyo pa nagbirok iti trabaho yo? Adalastra ka? Sangsangpot ko pa'y laang kastan ti pagbagam. Ag-interview ka la adagusan. Ay, pag ginanaanak man pa'y. Anya? O sige, inak pa iti seled ko. Kaya ba ni Manang mautamangan tayon? Datay latan ti mangan tatang. Kuna na itay asaan tayo kano asingaan ti panaginanana. Anya? Isumot yung baga na itay, sakbay asimrek iti silid na. Malangarod. Datay latat ti agsasangon ang mangan. Sige, tatang. Kunak man no, adanastra kam apagtrabaho, Manang. Awan nga, Rod. Kat oray lamay sa aldaw ka nagsapsapol iti trabaho. Awan man na tinabiro kam nga oray para innaw lakuman no iso. Kat awan nga, Rod. Anya, ti maaramida. Sa balin samot ngamin tinapnapanan nyo. Taanya ti kayat mo asawan iti dayta, Maricar? Ay, awan Manang. Ay, kunamlan asino kang agsasao. Gapo ka dita nakautang akan kang iso akasta ti panagsasaom kanya? Saan niya itikasta, Manang? Ala, pasensya ka, no anyaman ti saan mo anagustuhan, anaibaga. Kunak no pumipya ti sakit ti ulat no maiturog ko. Awan matlat.
Kapilitan nga tumarak manan. Barang agsardeng ton-inton madamdama. Sobra amat nga minti kinapudot na itay. Mapanak iti kwartog. Nagrigat ko manin ang maalat iturog ko. Nga masapol apilita ka. Narigat no agtugtug lepak tukit din inton bigat ijay office. Sika talaga. Mangraba ka manin ako nakon. Sino man nga tanti ka inawag ni Manang katrabrabi? Oh, ang paiso. Ang mga agang-angang ka na, hindi kita. Ala, boy nun. Mamati ako. Una yan day tapa naggarigit ni Manang Puling. Kasla damang kikiki kan kuana. Hay! Kumusta ti panagadal mo, Nolan? Okay lang, Manang. Uray narigat. Kabailam day tako naman narigat. Talaga kasta. Awan tinala ka. Pagrigatam amin, sakbay ang mapagbaligyam. Isong anos lang ang ading ko. Uwan, Manang. Jay ko nak, di ka pala agar-aram Tapno saan amasing at ipanagadal mo. Uwan, Manang. Makauray day taabanag. Iso at ipanagadal mo pa ilaang tiinto na ram. Apay ada kayo tinasangputak nga agaw awir tatang. Apay, napanan ni Manang Pulin. Daka mau. Si marunumot kan ka rin mo rin tayo bigat. Papanan na ka no? Inakagsapol iti trabaho. Kuna naman. Hay, rason nan sa mo iladay ta at trabaho. Kanyat kahit mo asawan. Nangag ko ngamin nga adda ka inawag na idinamin san Arabi. Anya? Iso akasarita yung tuman tatang. Uray sa anin nga agsapol iti trabaho na. Ay, Awiren na latanday ta anak na. Anya nga ta, no agsimpata mo ten, Maricar. Andamot ten natalgad at trabaho ta. Saan ka di ana pagsaritaan tanday ta ba nagriko? Imbagak mo't nga aguray biit. Agturpos pa'y ni Nolan. Kas lang amin sana kung ang makauray ang mga kasarkan ka, Maricar. Kayat kan nga yawid. Anya, sika talaga. Agtutur ka di. Sana bali, third year mo't ni Nolan. No ipalubos ni Apo, nasurok ang makatawan laangan. Nga mabayag pa ya panaguray day ta. No ay ayaten nak, mauray nak, Rico. Amumot asyak laang tinamnamaan ti kapsat ko. Sapay la ko mata maawatan nak. Ngam no saan, awan mabalin ko. sorry Manang. Ha? Apay ngagsorsorry ka? Apay, adda incomplete mo? When no failed agradom? Di mo't ko nakasaysaya atam ti panagadal mo. Di Manang mat. Nag-advance lang unay. Awan ka dagiti imbagam, ti makagapo. Apay nga rod ngagsorsorry ka? Adda girlfriend mo? Awan. Nangag ko ngamin ti sarita nyo ka ni Manong Rico. Ha? Sorry Manang. No siyak tilapad. No apay adi ka pa'y makapagsimpa ka ni Manong Rico. Anya ka kadinolan. Iti ka anuman. Saan ka nagbalin alapad, ading ko? Apay ni Manang Pulin ngay. Apay adi mo ayaban nolan. Umunatay ka no ang mga nan. Saan tayo ang mabisin? Nakita iti parbang nakapkapay. Iso ang arod. Kat ti anak na ngay. Nakaturog pa lang Ninsamot manang pulin da jay. Nyamatan tayo rananapay mo't itipindangan. Ay, agore man. Ay, sabalin sa tikayata sa wuday tuyan. Ay, payman. Tatang, mangan tayo pa'y. Madamdaman ton ang mapanyo kasarita ni Manang. Sana ka masikog, tatang. Nataglibak ka pa lang. Kaya mun samot ti madiswan. Ay, isupay lang aminti ko nakakasabalin ti forma ti bagim.
Ngamjak lang nagtagtagaray. Eh, pakawanan da ko ma, tatang. Aya bam ti ama ti sikog mo, tao may ditoy. Awanan, tatang. Jakon makuntang. Ah! Kan pimanaw kanun iti lugar da. Ay napaw, ay na. Ay, unay kabutin, pulain! Tatang. Ay, hindi ka lang aruden makatagad iti pagbiag ti anak mo, ani Junay. Ninayo namanan. Ay, apoy, naya! Apa akas tati lang Maricar. Handa ka di parikot. Ay, unay. Nagunagan day ta si naay. Apay ka di. Ni Manang Pulin agasam tamasikog manen. Anya? Naimbag ko mano saan manen a pinanawan tinakasikog kan kuana. Di pa ila nadidigra iti damo ang napasamak kan kuana. Anya ngay ita. Ay, unayan agasgasat na. Puro sakit ti ulo tar aramidan na. Maka-stress. Ala, ano samlat ti kabsat mo? Kabsat mo lat taday jay. Ikararag tayo latan, asapay kuma, taday ta apasamak, ti pagnakman na. Hello, Tatang. Nakaawag kayo man. Wain, tada kam dito ospital. Aganakan ni manang mo apulain. Kasta ka di. Da kayo pa ila ti makaamo dita Adda akmet nga rod dito trabaho. Wain, nana. Kat ti anak na ngay, intugot yo. Saan na? Impawir ko pa ilabas si kanisindang. Kasta ka di. O sige, Tatang. Umayak to dita apaman amal pas ti trabaho. Wain. Sige nga roden, Tatang. Bye. Maricar, bumulad akman iti kwartam. Apay manang, mapan ka manen agbirok iti trabahom. Ha? Saan? Igatang ko kuma iti gatas. Awan nga min gatas di anak ko. Day takot nga minti ko nakmanang. Takas tamanin ididamo ang naganak ka. Imbag ko maano adda urnong mo akautom a pangalaam iti panggatas ti anak mo. Maricar. Adtoy. Ialam amin day ta iti gatas gandaya per ta anak mo. Ay na, agyaman na, Maricar. Ay una yan. Anya ter aramiden ni Manang Pulin. Tadi na pagsardengan nga agsangit ti anak na. Manang! Adda ka mo lagayam dito eh. Di ka man lakitaan mo ta anak mo asumanangit. Kit kita agmat, kay disdistok laang, tanak tanganak ngamin. Kaidis-disok ko nam, ngam tamat cellphone mo ti in-into na ram. Amangan mat no mabisin, wano na puno ta diaper na. Sino katakitayan ti diaper na? Nan, iyag mo man to ba? Ingkag timplay ti gatas na, amangan no mabisin. Maricar, apay, iso ka diti ama jay may kadwang anak ni Pulin, jay kanayon mapandita balayo. Adda ayan nana. Saan mo gayam amakit kita, taadda kamot iti trabaho. Adda ngamin makitak nukwa mapandita balayo, akasarsarita ni Pulin. Ay, jak amo day ta nana. Damagag tuman. Jaklaan mo no nakita ni tatangyo. Ngam amangan no saan pa'y taban-bantayan na ni Juni ijay pagadalan. Agyaman nakta na sa uyo ti may papan iti day taabanag nana. Ay nakabasulak sa mo balasan ko. Jak mo nalapdan to'y bagi ka nagdamag. Saan nyo apakabasulan ti panagdamag yun nana? Hustukit di atap no naamuak. Taamangan no sa bali manan ti aramidan ti kabsat ko. Manang, agsarita taman. Apay. Apay, asino jay umay dito'y balay no kas jay nga awan kami. Adda ayamat. Aglibak ka pailaang mat. Adda lang nga rudin nakakita kada kayo. Patpatsem matibagbaga dagita at chismosa. Ay naapo manang, saan kan nga aglibak? Apay, asino day jay? Iso ka di ti ama ti may kadwa nga anak mo?
Wano, barbarumanan, alalakim. Boyfriend ko. Manang pulin ay manulang ang abulan day tanak mo. Awan pa'y makatawon na. Ngam adamanin boyfriend mo. Nalabos ka mat. Maricar. Di ka lagnak na kamot manang. Pangasim ka di matan Huston. Naimbag kumamit nga rod no saan ada kami kinitatang ti mga awir kadagiti anak mo. Ko, Maricar. Siya kuntang pakpakaasikan ka manang pulin. Huston ti lalaki. Pangaasim, tayo'y panagbiagyo kumamatan kadagiti anak mo ti ipang pangrunam. Dakkala pagyamanak, tanasagit ti puso ken kaunggan ni manang ko, ket nagbalinan daytoy a responsable nga ina. Apaman ang nagturpos ni Nolan, nagkasar kami meten kay ni Rico. Tuy pagayam mo, Maricar. Agyaman pagayam Maricar, iti daytoy apakasaritaam. Nasaya at met, no nagbalbaliwan ti kabsat mo. Adda anak na. Isu nga ipamaysana kuman ti atensyon na kadakwada. Kat ikagumaan na ida, nga ipaayan iti nasaya at amasakbayan. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Maricar. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Rizalyn Roman. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.